may agad panapon po kay kayungan. Kaniti pong kapag masusyan, pakyabi at alaking kay katamong panalangin, ding makatuking intensyones para king birthday ng Most Reverend Pasiano B. Aniceto, Father Ramon Macasyog, Ordain Anniversary, Father Elmer Jose Dizon, Speedy Recovery, Erlinda Javier, Maligaya Bondok, Eddie Pascual, Rico Manalang, Special Intention, Jomar and Jonathan Mercado, Healing, Most Reverend Florentino Lavarias, Father Mar Miranda, para karing kaladwa dari Desaan, Isayas, Domingo Senior, Cesar, Besodijal, Fidel 9 Days, Virginia Felicidad, ding maldang kaladwik yung purgatorio, lalong-lalo na po kareta ng alang makaga nakakarela. Pakiabiyat mo po kindalita pamuklat. Makiramdam kayo, ngini na ingoras sa karapat dapat. Ngini na ingaldo ning kaligtasan, magbalik tanaluping Diyos, pangilagan. Kinaginingin pa ang puning anak, ang puning banal Espiritu. Amen. Ang grasya ng ginutamong Jesucristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng banal Espiritu, mantabi o kakaingan. At keka timurin. Maya pa gat panapon po. Maya pagat panapon po among. At payari na naman po iting aldo. Nya buri tayong pupusan, ang makirungot tapak ang apong ginupa mo. Nya bata maging karapat dapat ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapa, at pagsisyan din kasalanan tamo, anyaran tapa ang lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang tutula, garing sisising kaladwa, at magpakumbabang espiritu, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang miturong mamatawad kaming 70 ukdong chapitu karing mi kasala kaya kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang matulang mamatawad, karing biyasang mamatawad manyaman king lubda, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may ipayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ausan mo kami, king kekang kasaywan, banisending magligtas mong obra, busal mi. Kapilan man sana, nakepaing burisan, ing kekang lugod. Itingin adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang
pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Tinuk nang yang lalakad di Asarias, libutad ning mapaling orno at nga nang menalangin. Alangalang king kekang dangalan, emo kami lalakwan kabang panahon, at eme pupututan ning kasunduan mo ke kami. Emo sapag kay mo't ing lunos mo ke kami, tuparan mula sana ring pengako mo, king pakamalan mong i Abraham, i Isaac at alasuyo mo, at kang Jacob ay paning banalabalen mong Israel. Pengako mo karela ing dinan mo lang lahi, akasing dakal daring batwin king banwa. Meging pekamalati kaming bansa kay tiking yato, mabibiye kaming eni king kamarinayan, uli daring kasalanan mi. Ala kaming ari, ala kaming propeto, o manimuna. Ala na yung eni ing templo nung kami mabibiye, kaya kangayin adurulukan, ayin sakripisyo, lamak o insenso. Alamang lugar lapidinan mi ngayon, ban makapanyawad kaming lunos keka. Dapot ngeni, lalapit kami keka, king mit mong kapanisyan at kapakumbaban. Tanggapan mo kaya sana agyampang alaking daralan ayin na durulukan, abaka o tupa, o libu-libong pepatabang biserong tupa. Tanggapan mo sana ing kapanisyan mi, bilang ayin sakripisyo keka, ban kanita, makapaminto kami keka, king mabilog ming puso. Alang mabigo karetang manalig keka, inya manibat ngeni, tukyanda ka king mabilog ming puso, sambanda ka at purian, maging maganakakasa at malunusan kay kami. Emo kami paboren, mga pakarine o Ginoo, iligtas mo kami, king kapamilataning pamanyapat mong milagro, at kanita pasibayo yang mi parangalan ing lagyo mo. Amano ning Ginoo. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas. Ginoo, ituro mula sa kakuring kaya kang dalan. Ituro mula kakuring kaya kang tuntunan. Ituro mo kako at tayran. Ituro mo ko at tayran king kaya kang katutuan. Uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Patitingapon, ika ing kakong panayan. O Ginoo, ganakan mo ing lugod mong ekukupas, aketapang minuna, keka ng selita. Kalingwan mo na sa inggewa kong kasalanan, at kainan inyang anako. Uli ning wagas sa lugod mo, at kaya panlob, emo sa kalingwan, o Ginoo. Mayapya ing Ginoo at makatuliran, tuturune ing tunay dalan karing makasalanan. Darala na lang mapagpakumbaba king dalaning katuliran, karela tuturune ing tunay dalan. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus. Sumisi kayo at painggulot, karing kasalanan nyo, uling malapit ning kayaryaning banwa, nga na ning Ginoo. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus.
ginuman tabi kay kayo, at kekaan timurin. pamamasa king may pabalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon ito, linapit siya Pedro kang Jesus at kitang na Ginoo, makatapilan kay patawaran ng kapatid kong may kasala. Makatapitong ulit. Nga na may kibatesos, ali, makatapitong ulit, nanepitong pulong okdong tiyapito. Uling ing kayarianing banwa, kalupanening meto nga ari, ami balak manyingil king utang dakeya ring ipos na. Mapilan lapa mo ring ayawis na, inyang detang ding meto nga karela, ang makiutang milyon asalaping pilak kaya. Alaya nga pamayad king utang na, inya inutos na ning ari, king pisalire at pati na asawa na, ading anak da, ating sablarang piban dyan, bayang makapamayad utang. Siniklaw jing ipos king harapaning ari, at nga na may kisabing mayap, di na nyo ko pa pong dita kapanawon, at bayaranan da kayo king sablang utang ko. May lunasing ari, inya pepatawad na, ing utang na, at pepaburen na ing meko. Dapat kalwal na niting ipos, asalubong na ing metong karing kalupa ng ipos, ang makiutang 5 dala na sa laping pilak kaya. Kinwel yun at saka se kalabatal. Nga nang sinabi, bayaran mo yung utang mo ka na ako. Siniklaw diyang kalupa ng ipos king harapana, at nga nang may kisabing mayap, dinan mo ko pang panawon at bayaranan da ka. Dapat ay may bisa. Ninepe pasukol hanggang makapamayad king utang na. Panakit da kaniti ring aliwang ipos, menandaman la. Inya mintala king ari at simbong dakeya ing sablang milyari. Ulinita, pepayaw siya ning aring ipos at nga nang sinabi, tao nga lang kwenta. Pepatawaran da ka king kabilugan mong utang ka na ako. Huli na ning may kisabi kang mayap. Sukat ka naman sanang may kalunos king kalupa mong ipos nung makananura kang linusan. May kalapkab ing muana ning ari at pepasukon ning ipos bayang magdusa hanggang makabayad king kabilugan na alagang inutang na. Nga nang may mupos sa sos king pamagsalita na, makanyan mo naman ning daptana kaya kayo, ning ipakong at subanwa, nung ing balang metong kaya kayo, abiyasang mamatawad man yaman king lubna, king kapatad na. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam mo po king homilya. Mayap agad panapon pong pasibay kaya kaingan. Kumusta niya po yung kaya kayong Kwaresma? Huling yung panagkat na po ng Kwaresma, fasting and abstinence. Huling yung abstinence, balang Biyernes yamo. Bursebeneta, mamangan karni patse Biyernes. Tang manyaman patse Friday. Pero outside Friday, eat all you can. Ating fasting po, adwaya a year. Itang Ash Wednesday, may labas na at itutuki ka niyan keng Good Friday. Pero minsan po, nga ning neto nga propeta, aliwa naman kaning buri na ning Diyos, ing fasting keng makanya na bagay, ing buri ng gawan tamo, itang fasting keng pamangan, okay, itang abstinence, kitang mga nyaman na pamangan, nune ing buri ng fasting, yapining kawatan tayo sarili tamo keng kasalanan, ilisya tayo sarili tamo keng pamangang karokan, ining dapat tamong gawa na fasting and abstinence. At siguro po nung atintan talagang fasting, burisan bawasan, nung yaman ganapatang galat sana ala ko, yan piningin na nakita mo, ing tampu tamo. Kaniting Kwaresma, sukat aulo taming hinanakit tamong pong tampu. O kaya itang ala ko taming pamaging
tampurot tamo, ampong mapaghinanakit. At makapag-abstain tamo, keng kesyasa na loob, apong kesyasa na puso, na agad tang makapamatawad, makapanupaya, makapagpasensya. Iya po, ing damanan ng kakatang ebanghelyong yan. Tungkol ya keng pamamatawad. Nung petawaran na katamo ng Diyos, sukat mabiyasa mo ng mamatawad. Kining ginamit ng talimhaga ng hapong Ginoo, itang metong nga taong may kautang nga maragul king amo na. At kaganakaning amo na, itang maragul ng utang, na napepabayad. O ning pamikawanin na ning ipos, ang puwetang amo, asa lubong niya kanuning ipos, sing kalupan ng ipos, ang makiutang mas malatimong ulaga kaya. Ining kalupan ng ipos, manyadyang tawad, ang pumporgida, nung di na nepasa ng panahon, para abayar ning malatinang utang. O nga may bisa ining ipos, ami patawaran yung maragul ng utang. Dapat sana ining maraguling utang ami patawaran kaya, dapat malagwaning mamatawad kitang katiting ay nutang ning ipos na kaya. O nga po makanyan. At baro tayo pang istorya, miras keng amo at mimuhaya kining gawa na nining ipos, kaswedo na may patawaran niya kareng utang na. At iya may biyasang may matawad keng kalupan ng ipos, bagkus mas malating atraso na kumpara kitang maragul atraso na king amo na. At siyempre po, kaya katamo mo naman, masakit yung mamatawad pero po tang labing tayong maragul tang atraso king Diyos, ding maragul tamong kasalanan kaya, kumpara rin kasalanan ding agagawa din kaparatan tao kaya katamo, baka katiting lamo, baka malati lamo. Kasi nung bilangan tala rin kaya katang kasalanan, magumpisa niyang anak tamo hanggang ining kasalukuyan na ini. Baka matas na pa keng Mount Pinatubo, keng katas na ning kaya katang gewang kasalanan. Samantalang yung gawa ning kaya katang kapatid, baka minsan mo. Anya ining panagkat na yung ebanghelyo, nung atintang pwede sanang gawan, sane, kaniting Kwaresma, pining agad mamatawad. Agad mamatawad manyaman king luta mo. Tingkay po ating mangutang makanano kaya pong patawaran, naman manyad sorry. Ganyan, manang patawaran, naman lalapit ka na ako. Siguro aparte itang pamanyad sorry, aparte itang mamatawad. Itang pamamatawad, yung manyad sorry, pwede mo nang gawan. At sa kanya manyad sorry. Kasi masanting itang agad mamatawad, kasi pati agad kami matawad, yung mumunan dilin talagang makinabang king pamamatawad, isarili o ling alan itang inanakit tamo, tampu tamo kini, itang kikimkiman tamong kamwa, o ling may matawad tana. Itang other end, itang ginawang kaya katamong atraso, at yung ini kayong mas mabayat sukat gawat na yung pagsisya na amina na itulid na yung gawa na o na yung yapin yung para kaya ita. Pero kaya katamong maging biktima ng pamanasakit ng aliwa, itamong petawaran taning manyaman keng lubta mo, ita na mismo yung mumunang makinabang yung maging malaya ta na kitang kamwa. Lumapit siya man, masaya ta na, eta na manggigil, eta na bubukaladaya. Inipusan yung kaya katang asan, ngayon yung Kwaresma, yung mag-fasting tamo keng inanakit, keng tampu, mag-absent tamo keng kesyasa na loob, agad-agad sana mabiyasang mamatawad at manupaya. At sigurado po, yung mumunang makinabang keng pamamatawad tamo at pamanupaya, ita mo mismo, uling magpanatag tamo, maging payapaya, yung pinabluban tamo. Kapa siguro, pangaditan la po retang may kapanasakit keng pinabluban tamo, yung pagsisyan da, tulid da,
human da, nganapin po, ing karelang kamalyan, at ila mismo, apagsisyandang nung kalausan na loob, ing gewara, at makapagbayula. Amen. Ngayon po kaya katalang yatad kay nga po gino sa datang kaidwanan, itamong sablang tatayranan ni nga pong gino, king pamamatawad, ing tune, kinita mo magpiesta, king pamamatawad, kareng mika sala kaya katamo. Ngatang makibat, king balang kayadwanan. Gino, ituro mo keng mamatawad. Ginoo, ituro mo kayong mamatawad. Para karing obispo at pari, parati at matulalasan ang makasadya, king lagyo ning Diyos, para king pamangailangan dang kapatawaran ding tao, karing karelang kasalanan, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ituro mo keng mamatawad. Para karing talapamilatan daring bansa, at aguyod do saring bansa, king pamamatawad da, king metong, at payaparong ayareglo ring karelang pamagkaintindi, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ituro mo keng mamatawad. Para karing asuga ta kapanamdaman, aranasan da sana king ating migit atula, king pamamatawad, kesa king pamananggap kapatawaran, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ituro mo keng mamatawad. Para kay katangang makatipon keti, mikasikanan ta salub at kababan, bangawa king mumunang takbang papunta king pamamatawad, ipanalangin ta king Ginoo. Gino, ituro mo keng mamatawad. Ngayon ipuadwan ta mong yung sarili tang kapagnasan. Gino, sabi mo, patawaran mo kami, karing utang mi, anting pamatawad mi, karing mi kautang kay kami. Iting panalangin, maging metong yasan ng katutuan, king aldodoming pamibiyebye, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Kanta tayo po yung dalit para king pamagsadya karingayin. Aing ko Diyos ko, kekang tanggapan. Aing ko Diyos ko, kekang katulan. Ding pusong sisisi, magpagumbaba, kekang tanggapan, kekang patawaran. Aing durulutan, emo katulan. Aing ketasan, emo tanggapan. Aing di kalulu, aing di mainan, kekang tanggapan, kekapang katulan, kekang tanggapan, kekapang katulan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggamat mo. King kapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kay katamang kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, iting magligtas sa sakripisyong darown mi, ipagdala na kesa ng kapatawaran, banketa, ngayon mititimawa kami king pamikasala, parati kesa ng maging kalugod-lugod keka.
Itinadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum ang tabi kay kayo. At keka ang timurin. Yat nayo rin puso yu. Makayat nalo king gino. Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa. Diyos king alangang galubos mayupaya. King pamagmasusi mi kaniting kwaresma, kamalyan mi tutulid mo, at kaisipan mi yat namo keka. Sasapon mo kaming sumulong king kabanalan, at siyang mi kaya kaming ingkalam ning bialanganga, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok nang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banal, banal yung gino. Diyos sa mayupaya. Mipnuya yung banwa at ingyato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa betingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyarlang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pirason at binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikungan at kananya. Itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay ba't ning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikungan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bay talangang tipan. Ami bubu para kay kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ginuging kekang krusan, aman yung tingiti, nabos mo kami, ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, ikang talapagligtas, Inyong inigaganakan mi pa, ing kamatay na pamanyo binang may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaghanap kimeto yato, ban biganap yak ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, at ing sablang pare. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ing sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurienda kat parangalan, manggaman king alanganga. Mapaminto king amahan tarapangabos at may bugim baralan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. Ipami, at ka banwa, misambanyi lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, may paminto ning loob mo, ketisulit antiban mo. Ing kakanan mi, king Aldo, ibiye mo ke kami, king Aldo ngeni. Ampon ipatawad mo ke kami, ring sala mi keka. Anting pamamatawad mi,
karing may kasala kaya kami. Mangimong kay paisaw, kintukso, nunay kabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Heso Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kay kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang king halanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik dan, din kaya kaming kasalanan, nang lawin mo yung kasalpantianan, din kaya kaming iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabiya sana, kapilan man kaya kayo. At kay ka antimurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kay kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, similalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayawis king hapunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kay ka, dapat iyakas niya nga mano mo, kumayap na ako. Balik na ka kanako, nakatatakot pa kanako. Tanaman mo man katas turukula, buko na kakikingaus ko kena. Malambat na ka manilayan, muli na kami kenina, muli na ka. Tiblasan mo, pamangan mo, makasadyana, malaus ka king kayaryaning tayong bien. Kinginang tayran dakat, king puso ko magsalita ko. Kabanalan, kapayapan at katuliran, paramdam ko at pagkilala kay ka. Malambat na ka maninayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo, pamangan mo, makasadyana, malaos ka king kayaryaning mayong bien. Matutud na kang panatag, katapatan yang ulunan mo, kapas nawan yang maging dalit mo, katimawan yang biduyan keka. Malambat na kang manirayan, muli na kami kenina, muli na ka. Biblasan mo, pamangan mo, makasadyana, malaos ka king kayaryaning mayong bien. Biblasan mo, pamangan mo, makasadyana, malaos ka king kayaryaning mayong bien.
Karimpong kaya beming sisimba king live streaming, siklaw tamo ban pangadyan ing dapat ning espiritual apa makinabang. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, pauli na ning pinandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sanay paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit, apa mangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal la tao. Adwan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iyatyat meke kami ing makaulo mong gamat. Ing takot making sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring teka punming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili ra king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lang hanggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkala mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-abi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay dunin Diyos. Emo sana pisawili ing aklismikeka king kagulanan mi. Nune, bagus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, duning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasio, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, San Jose. Manalangin tamo.
Oy paming malugod, pagdala na kesa ng kapatawaran iting magigtas sa sakripisyong daraon mi, man mitemawa kami king kasalanan, at parati kayong maging kadugod-lugod keka. Itinganadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo mantabi kay kayo. At keka timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu. Amen. Mayari ning kakatang kapag masusyan, umeta ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos. Diyos. Sana ning Kristo kikakanaku, sana ning krus maglakad kulot ko, mong eme po sana ning ketang krus, tukikanaku harapan alimu, mong eme po sana ning ketang krus, tukikanaku harapan alimu. Mares mapanahon ining grasya, mares manyang ikapepailasa, lawan mo kulon mo tuki isaku, saupan mo ko kakong Krus pusanan ko, lawan mo kulon mo tuki isaku, saupan mo ko kakong Krus pusanan ko. Nakalpong salamat at bengin ng Diyos kay kaingan. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan, makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uliniti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biyeku, biyemo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasignangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya, boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog, ding kaya kayong adawon, para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyu, king parti anong nu makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pibale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing daon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon, ning pamanubling miye, o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong, mi pagkalaman mi dake. Iti, ing misyon tamo,
ang makaparikil king pamamiebie, karing aliwa. Anong nuing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginuta mong Hesu Kristo, idala na katasa, king pangakabus tamo, kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.